Barengit. Maning balik dah. Digobong tubuh dah, Abah. Agak. Mumpung bos serahat rehe. Torek babag. Mamang, bujangan ka dai. Pagi bujangan siga kolot. Hale, dek kain, kagak kepanggih. Betul. Jordel. Duh, mana sapunya? Iya, sapu. Mana rehen, awas ono yang sepi di magaya, aduh. Mana pemajikan eueuh. Mana ono eueuh. Masukan bae Gusti, betah si ono ya di pondok. Mudah-mudahan ono betah. Mudah-mudahan ono jadi kiai, angkat derajat, kakolat ono. Yes, masih eueuh. Doakeun no, Bapak sugan menang penggantian deui, dong Bang maneh no. Masya Allah, tas si ono can dikiriman kamari. Aduh, saya duit. Wah, ka mamangna bae lah. Kayak minjem ka mamangna kejualan. Wah, jualan. Non, anu dijualnya. Masya Allah. Apa sih, Po?